Ai, ole taimi wha pitoa e pera masani e tai awa sa whareilio vai asti. Tasi il tano tanoanga mwha lau iloa, mai il tatu company insure ole PGI, ia e pera masani e tai awa sa whareilio vai asti. Tasi le whaua, so maile sunga alai, e pera sunga vai a Kalis, ia po le whionga fwoi ngā tasi. Ia ual taro pukalami masani, wha taro watu alai, nei tai awa, malo lusu, malo se whamaria. Ia, ofo alofa, whaatalofa atu le pa ia manu lasi sio tātou atu no. Pe on mafuta mai nei tai au fo manuia. Ia, i le lofa malanga le o tātou tapa au sidi langi. Tai au manuia e lua fionga. Maro. Tau ma lau soa tau. Malo sa i whanua. Maro. Good morning. Good morning. Thank God it's Friday. Yeah, thank God it's Friday. E ke roi, o alai le si tangata e whombu ke le mele o le awarunga. Sa awa. E wa man koe i kanga kai. Ele. Sele le awa e sele uma lalo e kuanga o lunga. O ma koe kala wela pe ke lo fais ko ingo sumbe. Yeah. Anga o se maria o ai alo awa. Rai ka fa malia kwa ben anga o se maria o ai alo awa. Anga ke na wa lu ko i. O sa kimulu. O sa kimulu me. Sila mane fidi au. Ke roa wa ai le awa lunga ai fo ia. Atu lou ai fo ia lai. Kei pio le ai le awa lunga Nicolas Maduro fo ia ngaloka. Vai a malunga olha. Era que eu se caía com uma Venezuela. Emang ko Carlos ole suafa Spanyol. Spanyol, sao? Carlos. Carlos Spanyol. Foi da fe Spanyol. Ja, maar les van jullie. Je wat kan je die ook om les van jullie. Ja. Sa ole wavel vai. O so. Ja, so longa le uma me uma company. Fia la fa iloa. Ole wa se malia le va al tato company ma wa i fo in claims wo o mai tonu lo fisa. Mana ya. Winga fam talanga wa ye ta vale wa. La bebia. Ale insure. La fa o total sanga ile officer. E fai claims. Okay. O fale rental. Yeah. There's a insure na to fleet. Le la o tupu fala velave. Ia la wo o tu le officer tal sanga. Ia ma wo fa nga solo fo ia le. Va mena tali. Va mena tali. Man tu o mele insurance. Polar fa mai o fale insure tango fie ma. O tai mi tu po fala lo. Ia. Tai mi na test tai le insure. Le fale insurance. Sa o le. La le va vem fa nga tali tu ai ma fa fo ia fa fita u dia. Ole manga ole example le te watu ole si fale rental sala velta va. Ia. Ela ve ngai. Ai o kai o e lu le unga i fo i fa fo. Ia, a wale mena fai ko kongi access la ku ka fale singia. Na o sa i mi quotes ma penga. Alo ko ole ai ngai. Toi ole unga. E vai fai ngofi. Peace of mind. Vai anga fa pe tu mai le insure. Ka ofi fale rental passport. Ko e fai finga ngoi ko kongi le ka ava ma me fa penga. O ngai ko pasi se wa. No po si lo va so la ko stack le unga ngai sa mo. Le ma ia le insurance. Yeah, pawal meron nga liko kung access. Yeah. Because the car is insured. Umang kung access, yeah. Uro la ko. Fine off. Ay nga falo mas kamo Carlos le fine off. Ay tío lo marco ika. Fine off. Leise stress ma fo e meso le fato a mata to sang. Tonu. Le nga kong wan nga le insurance. Peace of mind. Pea o taimi e a whea i oi whalawe Patalo fatu le fionga ia fui mono ta ala lea leifa. O le manachanga o le tato tournaments lea o le soka lea overseas qualifying league. Ia, sa wala au mai voi le fionga nga whakasia se insurance mo le tournament. Mana ia. Langa o mei o tournament whawau malo. E kaunga insure. A mesia le OFC. E ka kaunga insure. Public liability, man professional indemnity, le masen ka total noa. Ia. Te ua ka ese ka avale o se spectator. Sa tamata-mata. Kongule ka paka o le loko o le Football Federation. Pe kupu se mea la vese se. Alai kaval ka kou. Ele ka kou insurance. O patalo fatu ia fui mono ia whapea hoi le
mamalo le pulenga o le aua vai vasi. Bola tona sa. Suina. E na fi ia malanga lea ma petanga ma pe. Sa na fi ma to Faatalanoaga faalau I loa ta sanga ni fainga pa anga le tatu le tio man soka. Ma na yes na ta sanga. Ai ke ronga o sa foi oi. Ia wale tele lava o ta sanga ia international foi level. E insure. E mana umia. E mana umia le insure wa ia na pe ko. Me se la pe me le me ange o kupu se vevesi ka wai maa le anga ka vale a tangata. Ia. Ka sanga mai su le fala ponga io ale ine me ka vai. Yes. Ba na ia tele sole. Ia o masina fo le o te whalongo le e foi le tua whawao malo fo ia e o ai fo ia le au teine o soka. Ia la sa reach out my for travel insurance. Ma na ia. Ia le whionga I le ngaftas. Ia ngā kein le whionga ngaftas I la tau no whuen whai. Na meika. Na meika. Ka meiki I ngaftas I la tau no whuen. Sa maranga ia. Na mesha le amatanga o le tausanga. Wa te loa le amatanga o le tausanga ia o le tele lava o le vevesi ma le pisi o le toe tape na ino whanau o ia onga. Ia e ono tutupu ia wharawerawe tau tāwane. O isi wharawerawe ne matara noa nei manua ia I nei lenga le wa maka nga fo inga nga kupu mai. O le mua whare. Ia a whapela e mua ne le whale e leise insure. Ia e toi sa ili tu pepe toi whaise lou ne whaile whale. A le leina mua ne le whale a o lai. Ona o whasiri lea o ai a inga a o ai tu ai ngā whale ma whaina insure. After time with Faf City. So se fale am finga insure. Okay. E o le fale o am finga insure. Okay. A le kako cover e pui ai eu a seta mai o mu fire and natural disasters. Yeah. A ta o natural disaster ai o cyclone. Yeah. O lolo vai tsunami o volcano so se mafui e anything. So a fai lolo cover o le fire and natural disaster. Ia o malpui alo mauta. Mai wharawalawe ia whafose. E pei o le mea o mangai e taimi nei. E alu I le bank e apalai sau long. E le ma whaina whai pe ale insure. A wha pe te mana o le purpose o le loan e whau ele whare. Yeah. E mana o mia se quote mai se whare insurance. E wha maoni ai. O le ala a malpui a se kare. Yeah. Because a wako ele bank le quote se lau afe a oe, whau le whare, ai muka e au. Ia. Mai mauku per pai. Pai o le oki o e oki. Oki mai bank. E fiu le bank e koe kuri oi. Yes. Ara ele insure e kamai. Me se wene te mi wale ka kwa kwai whai whale kongu marikau. O le e tātou tonu le waikau o le cyclone season. Yeah. Nama cyclone season a Samoa, maka mai a November si pa ia a pelila. Yeah. So we're still not out of the cyclone season. E le ilo, e te ilo le wing o le tau. E ke ia le ako mai o le kimu. Iu e. Pe 5 mingu ke kimu ai, koe asa mai le laka. Saula. Saula le. Oi si a kai me wha malu le asor ve vetla. Ia, ke ilo ele ea pe e. So e ka ua le ngofu ka penga. O la te sili wale, ka ke maka kutou ad foi le la tulungo le tatou whalau iloa. O la, o a kongo inga pisingisi le insur, so sko inga pisingisi pe ia pisingisi o ele... Any business. Any business. So se pisingisi. Langa le, o le si mea le la vea la lo tatou insurance le o mauta malawa. Ia. Ai mo pisingisi, o le material damage and business interruption. So o le interrupt o le pisingisi ono se whaalawe whafose ia. Pe o se mu. Okay. Pe o se natural disaster mafui. Ia e kawa e fo iman melo theft. Oi. Ka ua kere mea nga. O loa e mawhainga insure. E per fale wala foi na mu, e fale o loa I le veito loa. Sa le ua mu le fale, ko e mu ma o loa. Na whainga insure, fale ko insure ma o loa. Ie mawhai anga claim le interruption of business. Yeah. Pea la whainga e la ku sau ia mako. You can say, we make this amount of money in a month. Yeah. Lea la wole koe au sia le kupele. Yeah, like always statements or bank statements. Bank. So we can cover
Okay. Whaina sosoani company. Oh, sorry. Oh, Kwa absolutely. mga yala. For up to a certain period of time, pe kolu pe ongo masingan whainga mako sosoani koi. Ongo le uka ofile le pisingisi. Yeah. O le ukule a koi fu. Mga iyo, foi nga insure, il bising siya siya faltua. Ia. Iyo So ngai ka so tolo ala felang fai ponga i le tau mesina. Le roma ia le wa. Ya ol poli. Me ongo interrupt that business. Wala nga siya na faltua le leile, fai business yo fai o ulu to mai tai ma teu fo linga. Yo, la a foi le leile business e ka woki a Davy. Ka woki a Davy. O meu waxing. Iyo vai ai. Ya le roma ia le wa mai fa mama venga le ai. Ya wai le fa so kai fu ngai fa ia le tamau le ulo la inga cho. Oh, bising sia mami ai pure pa. Le me ale a kako. Ki ngai nga se finga fa mai fa ngai ko. Be ale via kaba. Dia malah mabafa. Ma ia le vai nga le ta ua nga le fa ko a ka ule kala sol mena. Le mele pe ava pe insure bisingisi ai nge ke o ise me fonga le interrupted bisingisi. Pe ka ofi va fo se il bisingisi. Sala le la le ko mo se couper bisingisi. Ala la kava le piti ai. Pe ava pe le e te aru e insure la bisingisi. O le fatai ta inga le am whaina o tu al fatan malo. Ia. O le hotel wa mu. Ia e ma whaina wha pia mai le hotel. O le tupere masa ne mau e mato fatan malo e fia fe le masa. E masina. Ai le wa kupul wha lawe lawe. O le koe au sia la le kupele. So you can come to us with a proven statement. Provide the details. Wa o kupele mau le masina. E ma also swan your company. Pe fa pe insure la le material damage and business interruption. O insure e foi le category le o le business interruption. O le CEO o nanga na o tato for. Sorry. Wa manga ia. Material damage and business interruption. E mana. E ta ua telen tato no futa pen pena. Ia. E li lo me tup to le tala nom fa la lave. Mas so kai mi vele nga ko por covid me nga len kering slow ai kero bisingisi. Yeah, that's a nationwide business interruption so wow. O le aku le va pescan ko kasinga a fiera nga. Va pela que o ko kupu le o ko la lo insure nga ke fa ye ke insure la lo le. Tanga ye fala tonga e fafo. Ele skala ye bisingisi ngai samo ele ngi insure. Ai nga mo ina i family nga il temile o le covid. Ia ele ngi family nga te telefone ana se me tau survive vai business. Ma ia kele vai nga le mesia la vai tau nei wole misia se tau sanga ma me ne o fa mai. Ta ule insure. Ta ua te le insure. E no ole a fo e. Ole line ale le te mai tau e uia e makua waka i le piti ai le a fo e. E sau no ia lai. Ole peace of mind. Yes. File muolo ma fau pe a tupu mai se fa fitau. Tupu mai se fa la velave. Ni lava. O le fisini mai ia ti mai vai mai pe fiale insure pisingisi taxi. Yes. Ele taxi stand when sure ya mato. Yeah. Nga. Because tupu fa lave all you have to do is pay the excess. Mi no il company le tu fa le ina o le taval. E al process ata tu company e le claim form, fa tu mo le form. Ia va pe se fa lave tu nga fo nga le ia mana o mia se report me le official leo. And then we need quotes. Quotes lang se lua petolo. Mai fale insinia. Ia mauti fili ai po ai le insinia la avenga luenga. Ma ia so. Ole, ke le va foi no te fa la uloina nei me o a fo e company insure. Ele va pe o fai atu nei o le access tulang. Ole ma nei o le tala le sunga a la ia vaenga ia. O tu ai nga insure ese. Ia.
Tai pela me le ta o nei I me ko pisingis. Le ele business interruption. Ia maisi ko ai nga insure mo le pisingis. E foi le insure le sa foi e fai mai ma o le sita ya o te malo fai langa workshop. E fa le pe ai te o su me le defamation. Ta foi ngol insure Professional indemnity. e vai PI. Kamal PI. Kamanga e kawai oe mo me kausu. Ia. Eva pe fai so workshop, Ia. so lecture. Ia te o ave se ina tala. Ona ti fei mai leo sesi. Ia. O o se tusi ata. Ia. O te tusi rea ka le awala lau papa. Ia. E ave renga ruenga i le au konkala ke faua la awala lau papa. Ia. E se I singi uskusinga Okay. E ma whainga kawa pi ai au pewa pe whaasanga mai ma lo su au pe o lo kusi o lo wakalenga e kusia mo kwa lenga ma ko alu ai. Po se fo mai po se whaia onga po se any professional career. E ma whaina insure. Pi ai. Ama. O ngā pūlanga ia. E o koe whaasanga mai I o pi ai le e kawau legal costs. And anything else in between. Mana ia. O le ai si vaenga e le I ka vā le tātou tano ngā lai nei tai au. Te lo o maua mara anga le tātou o tunu u leo. Whaafonga mai moa mai le tātou pokalame nei fo I tai au faula tō ia. Ia au te loa fo I o se tasi leo la sanga o te tauna laa I le tātou tunu. Insure. Whaamasani le insure. Awa e pera tā ua e ala I sao le leila. So se no ngā tupe lava e whaatau. E fai le bank. Whaatau ailo fale po o whaatau ailo tāwale. E iai a male insure te ton. Sa ore le. E iai a male insure te ton. So no winga. E alua ia. A mata on whaamaro sia le vaenga le tātou tino. Talo sia. Talo sia e whaamaro sia. Kalo ngai po. Ia whaamaro sia. Ai sao? sa. E tau? Patalo fatu so ya te pel vui. Text mai so mai pe te ala pe finga in suara na papovi. Le o tali e mafai. E faina in suara o papovi po la fotoanga te pel no ia le yeso. O le tali atu ala le o tali atu. Ia. O no winga la ava pe o le o tali atu e faina in sua. O no winga kasi vai aso e sengeri in suara se vai aso ku o inua. Te pel a mai sa o povi. Se ka vai in suara. Ui, se ya vui. No fa mai. O alo fa ka o lo fa ko ayo maka o mai o tato. O ia ingo in suara tawanga mai povi. La lo fa mai se ya vui. Ia, lo fa kuso. Alo, fa tai se va na o se vai nga lai nei tai, fa mo moni. Ia, na un toi fa manatu tuale location o tato ofisa. Ina I matafele I le loto al matisi. Fa sanga I tonu lava male au wala le fala ingal pinats. Ia. Lo e tato ofisa ina la e tato fa ilo po tato billboard. Le au wala e fa ilo tato ofisa. Ia, numero tato telefoni. O le 2555 25554. O le email I mwhaina email e tuai pera ni o inquiries o le info@pginsurance.ws info@pginsurance.ws. Ia mal tato Facebook page and Instagram. Like, follow and share more tato promotional activities. Okay. Alo, whaaftai tele a lai manui au whaiwalanga ia tu whai ungor vai aso tāro whairoi fo vai as fo. Ia, whaaftai tele mo lewa noa, ia manu tele ina, ia fufuanga malu tato atunu, awa nga ia kutu fo I le whai ingon nei vai aso, tato tapua ia pe sausi tala mani no pe wha. Mana ia las fo. Yeah, take care, stay safe and God bless.